So that is what has happened. Amashomero agabeji bahungamu garimu Bukere Primary School, Bukere SS, Kakoni Wisdom Primary School, Bujumbiri n'agandi mingi otiriho n'eryabya abakora. Aha amakuru gatandikira kandi omunyamakuru witwa hiyakiraho amashomero aga tine mweji n'omwe uyashangayo kwiyaho ababuyabuga no mu muhanda. Bagamba tutahe yaba namanya muntu yanomanya ngo inamani osigare banoma to inemani nguta banoma ngunanyancha akumanya inamani go kurwana sigarai norwa kibagambe ba edimasi tabagamba tutahe batagroro mwana nomu omwana akumanya ni wakweka kasa ni wasigare batugira ngo ishomero yabya bakora ngo barebayo barebo abana biruka twayebuza kweli. Turi kugambaho na mukuru w'ishomero ryabya abakora Ismail Tumusime ogu nawe yagira ngo yabanza kureba beje barukwirukanga konka bwanyuma nikwe kushanga ngo mwejo omwe yareba abagenyi aba babizira ishomero abo yayetamu abahekyera mu kuzana. Twatungamu abagenyi omwisomero abagenyi mwenda abakurwa mu kitongole ekikwetwa award. Abagenyi bantu bayizire okutangatangana n'abana aba class ya kana bagire bintu babakaguzaho obuni babatekanisa activities ezikwetwa team up activities hagambire kide cyo kujya mu break saha ina nekichweka tubayire turi mu break saha ina ne dakika nka 80 turoziri isomero yona niriruka abana nibagamba ngo abarebo batahira mu isomero abana bakurga ha primary heriri isomero rya secondary rya Bukere bija haba kugira ngo hina abana omuzoni yabyabakora abo bitira hishomero so bija bakuronda bakuru babo kwenda ngo babagambire batahe then tuje twafunaho n'abazire nababafuna information ejo nabo bakwija kuronda abana babo. Turi kugambaho na Monica Karungi RDC wa Kyegewa hasimu oguyashaba abantu kugira obuteka bakagaruza abana babo mu mashomero ngo kandi kabe byo kwerinda bariyo no bakorogwabo kucondoza enshongeji. Batina abana mbagarure masomero kandi tugenda kutunga obwire nka nyinshi ka security twije mu kampu kururangu twabagarura mu amani ruri twabagambira kikinyine kiro. So umutu wa Kyegewa na heru ya Kyegewa nimbagambira ngo ya mu isomero lya byabakora primary school tari mu kizibu cyona ekinya kwino buzale nebyo byo kwerinda. So Abeegi mu bagare mu isomero basome wike hwire abibyo kwerinda muri Kyegewa bakaba batiriho kafyu aho imyanya rukwerundiramo abantu bingi konko mu kugamba kwa mukuru w'ihanga izoba ryo rwakana ogu akarebuka atarukwikerizana nacyo gasha kwa Philip Murangira.